karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayanta betamo. Ibusni ta nalangeni ring kaya katamong Biblia at miyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Isang makulimlim na hapon po sa ating lahat at may pagatpanapon po karing kaya katamong talapakiramdam, karing kaya katamong avid viewers, especially king Facebook. Ini po ing programa ning radyo ning Archdiocese ding San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding mayaliwang topic o tema king pamag-aral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king katamong programa. At yako po yamong Jess Layug at kayabi ko po din ka na akong co-host, i-Brother Charles Quezon at i-Brother Renato Boyet Mamukod. Yes, kompleto yun. Bayan nyo ke po kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live. At abayan nyo ke pong pasibayo ban kanita magaral at migunam tamo po king amano na ning Ginoo. Kani pong programa tamo anya. Kuanantana la po rin kaya katamong Biblia at abayan nyo ke po kaniting meto nga oras at talakayan. I-Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo nga na kaya naman kini bang kanita minsan pa abeyo ko naman po makirandam tamo pilasan tayo ingamano ni nga pong Ginoo. Yes, thank you very much. Good afternoon once again, Brother Charles and Brother Boyet. Good afternoon po. Excited yung masyadi, Brother Boyet, Brother Charles nandin. Bisang ko na, wala ko ako na maraming Yes. dintang nandin eh. O mamanuran po niya Kasi palagi magpunta kayo murang kasi Yeah. inapin nga Makamatorya po Maraming kasi po. daratangi Brother Boyet kani yapin pangilagan itang pota miyambunan niya o mauranan niya king dalan. No? At syempre po, pangabagya, basan tayo po ing metong at chapter, ibat po king banal a kasulatan, at syuta pa mo rin po king ebanghelyo na pong San Lucas, asuka tamo pong pakiramdaman. At king kaduang dake na po ning programa tamo, misunduya po ing kekatamong pisasabyan, patungkol po ketang makatalagang chapter, kaniti pong kagat panapunan, kaugne na pa mo rin ning pamagaral tamo po king Biblia. Yes, at kay iba't tayo pong pekiramdaman ng meto nga chapter, iba't po king makatutok a libro, of course, iba't po king banal a kasulatan, naman tayo po iti at pigo naman, king kayo pong lugar ne po, nung ka rin kayo man po ngeni, king bale, king opisina, o king dalan, kabang at yuko po king sakin at magbiyahin ne po kay bat, atin ke pong kutang makabasi king nebasang kapitulo, at syempre, agkatanda ko pong makibat karetine po. Malyari kayo po mag-text kaya kami, karing kaya katamong text line numbers. Kempong Globe, 0915-954-1303. Kempong Smart, 0918-351-8282. At Kempong Sun Cellular, 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, karing kaya kayo pong greetings, comments o mensahe nung ating kayo pong buring ikutang at nung ating kayo pong topic buring isuggest patungkol king Biblia, buriyo pong pisabyan tamo. Karen pong numerong aren, binanggit na pong among. Makanyan mo naman po maka-live kaya po kaniting kaorasan king Facebook, malyari yo kaya pong panalben, akit ya po ing live video king page tamo, inya paki-like, i-follow at i-share ya po ing kakatamong page, Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9, Bright FM. At karing manalben na po, pakishare ye po ing Facebook live stream, Bandara Kaltapong Mipagkwento. At akit sula naman po king kakatamong page deng mga labasan tamo pong episodes, nung buriyo na pong balik-balikan. At pakibanggit yun na yarin po ing kayong parokyang kabibilangan. Ban kanita po adinan taya namang maya pa oras inke kayong parokya. At magsilbi rin pong i-follow inke katamong Twitter account, inke katamong username, yapin po ing @radio_ASF. O kaya naman po, paintunan niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM. At inke katamong Instagram account, inke katamong username, yapin po ing @ASF Radios. Para naman po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio
radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese tamo, malyariyo pong ipadala kapamilata na po ning BPI at BDO accounts ning radyo. Dan pong account names at account numbers, maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live. Karing manal be po online, kabang deta naman pong makiramdam king radyo, damdaman nyo po ring account names at account numbers, karing kakatamo pong plugs. Dakal pong dakal salamat at ipamalita taya po karing aliwa pang tawo ayatin tamo pong radyo at ating pong programang Usapang Biblia makasawop king kakatamong biye kasal pantayanan. Ban kanita po lalo lapang dakal ding kakatamong kakaluguran. Alright, so tuloy-tuloy tanan, Brother Charles. At ngayon po, isadya yun ng sarili yu, ban pagramdaman tayo po ing mabasang chapter. In chapter 7 na po, ibat king Ebanghelyo ng San Lucas na po. No ating ko pong Biblia, king kaya kayang pibale-bale. Aba, pwede yun pong kada na tibuklat. At baka makataluki kayo po king kaya katamong pamamasa. Pagramdaman tayo po ngayon in chapter 7, ibat king Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 7. Inyang ayari na nalang sinabing Jesus, deting sablang bagay karing tao, mintaya Kapernaum. Karin ating meto nga kapitan daring sundalong Romano, at utong malugod king ipos na. Masakit siya iting ipos at atyuking bingit ning kamatayan. Kabuda balita na niting kapitan king atyu karin ni Jesus, tibura na lading mapila na makatuang udyo, ban pakisabi ra kang Jesus, king puntalane at pakayapan ing ipos na. Panakit na kang Jesus, ngarang may kisabing maya. Karapat dapat siya king saup mo yung kapitan. Kaluguran na lading kaya katamong kabalen at penalakad na katamo pang meto nga sinagoga. Uli na niti, tikya na lang Jesus. Inyang malapit na laking bale, pepasagana na niting kapitan ni Jesus, karing kakalugura na bansabyan daing antikaniti. Gino, na kayo pa'y pangabala. Ko karapat dapat ban puntalan niyo ko king bale ko. Niya ko karapat dapat makirap ke kayo. Magsarita kayo mo at kumayap yung ipos ko. Uling metong kong manibala, asakop da naman ding mga ta sa opisyal at atin kong sundalos asasakupan. Nung yutos ko king metong, lumakad ka, mamintuya. Nung kingaliwa naman sabyan ko, mekeni, lumapit siya. At nung sabyan ko king kanakong ipos, daptan mo ini, daptana. Di pamulala ya Jesus, inyang dindam na iti. Belik da na lading dakalataong tutuki kayo, nga nakarela. Ko pa may nakit kasalpantayan na nakalupa na niti, agyang king Israel. Inyang may balik na lading tubod king balena ning kapitan, disnandeng mayap na ingipos. Kay bat nanita, mintaya Jesus king balening nain. Tinukila kang Jesus ding alagad na at ding dakalataw. Inyang atsune king pasbul ning balen, asagananing meto nga libing. Ing mete bugtong niya nga anak alalaki, ning babaeng may balo. Dakal lang taong ibat king syudad ding may kipaglibing. Panakit na ning Ginoo king babaeng may balo, may lunos siya kaya. Inya sinabi na king babay, Katatanis. kanita linapit ya at tigkila na ing kabaw, at tinok ng lading mamusan, nga ng Jesus. Baing tao, sasabihan ko kaya ka, bibangon ka. Linuklok ya ing mete at sakaya migsalita. Binyeneng Jesus kang imana. Nitakutan lading sabla at pinuri daing Diyos. Ngara. Lintoya libutad tamoy meto nga maragula propeta. Dinatang niya yung Diyos, baning iligtas yung balen na. Iting balita tungkol kang Jesus kinalat king mabilog a Judea at karing may siping-siping a balet. Belitanan day 1 ding alagad na tungkol kareting sablang bage ame palyari. Inya inaos na lang 1 ding adwa karela at tinubod na laking Ginoo barang ikutang. Ikay sasabyanang datang Juan o manaya ke pang aliwa? Inyang miras la kang Jesus sinabi ra. Tibura na keng wana maminyag. Baming ikutang ke kanung, ikeng datang o manaya ke pangaliwa.
Kanitang pinandi tayta, pepakayap na lang Jesus ding dakalataw, karing karelang sakit at kapanandaman ampon karing espiritong marawak. At pepasublia na lang panimanman ding dakalabulag, nga nang may kibat karing tubod ng wan. Magbalik kayo at ibali tayo kang wan ningikit yu at dimdam. Manakit lading bulag, makalakad lading pile, kakayap lading leproswan, makaramdam lang pasibayo ding maklak, at mabibyelang pasibayo ding mete, at mi panaraling maya pabalita karing pakakalulo. Mapalad yung tao ng magduda ka na ako. Inyang meko na lading tubod ng wan, nigsalita Jesus karing dakalataw tungkol kang wan. Ngana, Inyang pintalan niya'y wan king disyerto, naning buri yung akit, ing meto nga timbu babayutok na ningangin, naning buri yung akit, in taong misusulod king masiglang imalan, king kamatutwanan, ding mibablas makanyan, sobra-sobra ala kabyayan, at manoknangan lakaring palasyo. Sabyan niyo na mo kanako, nung naning buri yung akit, ing meto nga propeta, sasabyan ko kaya kayo, may gitya paking meto nga propeta ingikit yu. Huling iwan niya ing sasabyanan ing kasulatan, iti ya ing tubod ko, nga na ning Diyos. Tuburan kayong mumuna keka, bani sadyaning dalan para keka. Sasabyan ko kaya kayo, may gitya iwan kanino mang taong may bait, o nanging peka malati, king kayarianing Diyos, may gitya kesa kang wan. dindam de Jesus ding sablang at tsukarin, at pati na ding talapan yung ilbuwis. Deti ila ding mamintuking kaburyanan ng Diyos, at ila ding bininyag ng wan. O neng tingyan da ring pariseyo, at ding talaturuning kautusan, ing parasa na ning Diyos para karela, at ela may bisang pabinyag kang wan. Ngeni, kanino kula ipakilupa ding tao king panahon na iti? Nino ing kalupara? May nga rila karingana kapakalukluk king plaza. Ing meto nga grupo sabyan na king ngaliwa, may nigtigan king masayang musika para kaya kayo. O nenge kayo tinerak. Migkanta king malungkot. O nenge kayo tinangis. Di natang yaiwan na maminyag, migayuno ya at mininum nano mangalak. O neng ngayo, alip na niya ning demonyo. Di natang yung anak ning tao, mengan niya, at mininumalak at ngayo. Lawan niya yung tao, matakoya, at lasenggo, ampong kakaluguran de rin talapan niyang ilbuis at ding makasalanan. Makanyan man, ni patunayan niyang matulid, ing kabyasnanan ng Diyos, karetang tatanggap kaniti. Kimbirane ning metong karing pariseo Jesus, ban makipangang kimbalena. Mintaye Jesus kimbalena, at linukluk yabang man. Kimbalena ita, ating metong nga babaeng mabibye kimpami kasala, abalita ning atyu makipangan kimbalena ning pariseo Jesus. Uli na nita, migdalayang metong alabastrong lulalan mitmong pabanglo. Linukluk ya lele ng bitis Jesus, tatangis siya at besa na laking luwa ng tutulo ding bitis ng Jesus. At kispusa nala deti kimbuak na. Penuma nala at saka nala tigtugang pabanglo. Yang yikit na iti ning pariseyong mengumbira kang Jesus, sinabi na king sarili na. Nung intaong initunay ang propeta, sukat ng balo nung nino at nung nano yang uring babae ining tatagkil kaya. Metong yang babaeng palpikasala. Nagsalita ya Jesus at nga na. Simon, ating kumburing sabyan keka. Nga nang may kibat. Mestro, nano po ita? Nga nang Jesus. Ating adwang lalaking makiutang king metong amamaram sa lapi. Ingutang na ning metong 500 na sa laping pilak, at ing metong naman 50 sa laping pilak. Alalang pamay deting adwa, inya pareho na lang pepatawaran king karelang utang. Nino kareting adwa ing lalong lugod king mematawad. Nanang Simon, Isipan ko po, itang pepatawara ng dakal. sinabi ng Jesus. Gusto ing pakibat mo. Kanita belik daneng Jesus ing babay, at saka na sinabi kang Simon. Akakit may ing babaeng ine. Di natangko king balemo, at emo ko dininan danu mapanos bitis. Unang ing babaeng ini, besa na lading bitis ko, king luana, at pepalangin na laking buwak na. Emo ko sa lubungan inuma. O neng iya,
nalatik na ang penuma ding bitus ko, kabud dinatang ko. May tigtugan laruing bunto ko, o nangyakit muna lang pabanglo ding bitis ko. Uli na niti, sasabyang ko kefa, linugod yang dakal, uling mi patawaran na ding dakal ng kasalanan. Nino mang tinanggap dita kakapatawaran, ditak mong luguding papakit na. Kanita sinabi ng Jesus king babay, Mi patawaran la ding kasalanan mo. ngara king sarili daring aliwang kasulo na king lamesa. Nino kaya ining mangangas? Mamatawad kasalanan? O neng sinabi ng Jesus king babay, Linigtas na kaning kasalpantayanan mo. Sulong, mako na kang payapa. King mapila na pinandit, tigunaman tayo po itang kakatamong dimdam at chapter 7 from the Gospel of Luke. Okay, so tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programa ang Usapang Biblia at yung tamo po king first part king kakatamong programa at buri ko lang mo pong i-greet dening kakatamong guest mo naman, dening kakatamong makiramdam mo naman from the Diocese of Maasin. Si Father Flax at saka si Father Vincent. Chancellor siya ng Archdiocese of Maasin. Magandang hapon po sa inyong lahat at sana mag-enjoy po kayo sa pakikinig sa programa namin. I hope you understand kung ano yung na kapampangan pa naman yung ginagamit naming medium. Anyway, so tuloy-tuloy tamo po at tamo kening chapter 7, Brother Charles and Brother Boyet. At kay bat nanitang Sermon on the Plain, adimdam tamo kang San Lucas, inyang chapter 6 verses 20 to 49. Nung recall yung mintaye Jesus karin king Capernaum. Okay, mintaya Jesus karin king lugar ini at kani ating meto nga kapitan ding sundalong Romano. Inya nga balita na nga tsuka rin ni Jesus, tiburan na laretang mapila na makatwang Hudyo, ban pakisabi da king puntalan ni Jesus itang ipus, nitang Roman centurion, ban pakayapan. Bilog na kuman po mong king Roman centurion ay ni, karagul na po malasakit king ipus na, tutune pong kaluguran, bagkus ipus ya mo po itamo. Well, ang giyang kapitan de rening sundalong Romano, Brother Charles, you can imagine that he is a devout, very kind and humble centurion. Buri nang sabihan, naman ganaganang sundalong Romano, matsura la ugali o mahigpit. Metong yaining Roman centurion na ini, karata nga sabi tamong, ating masabal, kareng-karelang kayang alipan. Mong that means mamong, naman po ganaganang Romano o Hentil, marokla, deng aliwa at la naman pong puso para kareng alipanda. Nung yak magkamali, Brother Boyet, kilalam na ning batas ning Roma kanita, ing maestro at inyang karapatan at upayang paten ing kayang alipan. And that is nung ing alipan ng malubha, may lubhaya kisakit, grabe, ing kayang panamdaman, at panga-injured mo naman at na naagagampanan ng kayang obra. So po ang alanda lang silbi karela, pwede dala lang balami dispose. Makalunos naman po pala mong reng ipus nung makanyan. Uli mo pong alanong silbi, pwede na lang iligpit at kitila na biye. Mapna mo po aliwa yung klaseng centurion, ing dimdam tamo king account ay ni, kani pong chapter 7 ng San Lucas. Pero mong, map na mo po, alinya naman po, pintalan a personal nitang kapitan daretang sundalo a Romano i Jesus. At kailangan niya pa mo pong patubod ang makatwang Hudyo ban pakisabihan di i Jesus. Posibleng panatindihan ni Jesus, Brother Boyet, inyali ang may kikit personal kaya. Uling po to, excuse me, po to isipan niting Roman centurion na bisa makikit kay Jesus. So dami itong yung hentil ining Roman centurion na ini. And by the way,
Ito, agpang namurin kareng Jewish leaders, no karening Jewish leaders areni, may kisabi kang Jesus na tutong karapat dapat siya ning kapitan ning sundalong Romano na misaupan ya. Why? Uling, ede kalupa ding aliwang leader Romano, no? Kalugurano reng Hudyo at penalakad no pang sinagoga. Lupang maganakaya po mong ining centurion na ini. Naman mo mega tubilang atubiling munta Jesus ne lupang game neman ban munta kimbalening Roman centurion Brother Charles. Pero nung tutusin labag king kostumbre da ring Hudyo ing lulub king pibale baleda ring hentil, no? So makanyan man desidido ya pamurin ni Jesus na munta ka rin, no? At ining centurion, well, sensitive ya king pwedeng sabihan da ring tao laban kang Jesus nung gawa na ita, di ba? Inya pasagana na niya mo Jesus karing kakaluguran na at kailangan lumapit pa king bale. Uling, king feeling na, karapat dapat puntala ng Jesus king baleda. So, nung balikan tayo itang sinabi daretang tinubod ng makatwa daring Hudyo, the elder said he's worthy, no? Kaya nipapakit na mo na this centurion was a remarkable man. Okay? So, masikan niya kasalpantayanan kang Jesus at mababayalog. Pero mong, sinabi natin po, aliya karapat dapat puntala ng Jesus king kayang pibala-balena. At mo naman, kay mong karapat dapat makiyarapya kaya. Kabud, Jesus, migsalita ya, kumayap ni ing ipus. Well, that means, Brother Boyet, aintin siya ning Roman centurion na atin niyang upaya Jesus ban magpakayap. Ne? So, even without his physical presence, no, agyuneng apakayap ining ipus niting sundalong Romano. So, ining centurion, he is also a person with authority. Ne? So, nung manuto siya, siguradong tokyan de at pamintuan de. Makanyan mo naman ni Jesus. Inya, malakas siya kasalpantayanan ning sundalong Romano na nung iutos ng Jesus na kumayap ya itang ipus, ang yang malawot siya pa, akwa ng kumayap ditang ipus. Okay? So, paniwala ning centurion na magobraya ing Diyos kapamilatan ng Jesus at ing mismong amano na, no? Ang yang misambit yaman king malawot, no? Marayu apakayap na ining ipus. So metong yang taong mayupaya mo naman ining centurion, no? Ating utos na pakiramdaman at pamintuan din kayang sasakupan at makanyan mo naman ing paniwala na king detang puwersa o elemento asasakop king magingalo ng ipus, ne? Pakiramdaman de Jesus at mamintula kaya. So, bali mong, ne? Maragulya po talaga at iwala king abilidad ng Jesus. Yes. And he understands Jesus as spiritual authority, no? Inya ang giyang Jesus may nga pamulalaya king malalam ng kasalpantayanan, ne? Nining centurion, magsalita kayo mo at kumayap yang ipus ko nga, di ba? So this was a great faith, no, which is worthy of praise, Brother Charles. Inya sabi ng Jesus kaya, ako pa may nakit kasalpantayanan, nakalupa na niti ang giyang king Israel. So pinuri na yung kapitan, ang tinya namang binild up. Siyempre po mong ing meging bunga ning kasalpantayanan niting Roman centurion, yapin ing disnandeng kinayap ing ipus. So in yung first healing account, you will notice na ing focus keni, aliwa man itang healing nitang ipus, ne? No na itang kasalpantayanan nitang kapitan o ausan tamuring centurion. So ikit na king taong ini, ang giyang hentil, ikit na ing kapakumbaban at kikilalanan na ingupaya ng Jesus. Okay? So ingupaya ning kayang amano ang giyang eman mo ng personal ka rin, kimbali ning kapitan, even in the face of physical absence and distance. So payuwatig na mo rin keni ing misyon ng Jesus kareng hentil, no? The ministry of Jesus will also be extended to the Gentiles, no? Karing ganaganang bansa. So esumbagal nung ka rin ka man menibat, Brother Boyet, nung nano ka man lahi o penibatan o nung nano ka man kapaniwalan, potang tatanggapan tayo ing mayap a balita ng Jesus. That means mong parti na po ning misyon ng Jesus, yapin ding iyabela naman ding hentil, king kayang obrang pamagligtas. Lulubya po keni itang idea of universality, Right. king mission ng Jesus. At bayo tayo po isundo ining kakatamong discussion on chapter 7 of Luke,
Ibyetano pa mo po dening panenayan dang questions din kaya katamong viewers and listeners. Number 1, nino ing sinabi kaniti, Ginoo na kayo pay pangabala, ko karapat dapat banpuntalan yuko king baleku. Magsalita kayo mo at kumayap ya ing ipus ko. Nino ing sinabi kaniti, Ginoo na kayo pay pangabala, ko karapat dapat banpuntalan yuko king baleku. Magsalita kayo mo at kumayap ya ing ipus ko. Number 2, no karin balen milyari itang inyang asa gananeng Jesus ing libing nitang bugtong ayanak alalaki nitang babaying mebalo at pepasubliane bie Jesus. No karin balen milyari itang inyang asa gananeng Jesus ing libing nitang bugtong ayanak alalaki nitang babaying mebalo at pepasubliane bie Jesus. At pwede yo pong i-text din kaya kayong pakibat karing kaya katamo pong text line numbers karing Globe po 0915-954-1303 karing Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268 at karing Manalbe po king Facebook Live keta pong comment section malyari pong ibili ka rin ing mensahe yo at pakishare yun niya naman po ing Facebook Live tamo ngening kaorasan. I-type niya mo po ing kaya kayong pakibat, kaya be po ing kaya kayong lagyu at address o ing kaya kayong parokya ban ma-recognize ko po. Okay, so mag-umpisa na ko pong mag-text na po nung balo yun na po rin pakibat karatang bigyan ng kutang Brother Charles. So it's now the time to answer. Mag-reply na ko po kalikita mong text line numbers. At kikikata mo pong pamagbalik, umpisan tayo pong pisabihan, kikikatamong or kikikatamong pisasabihan, Luke chapter 7 nandin, tang continuation na po. At bahayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po rin mapila na paganaka, ating kantang Say the Word by Bukas Palad. Eko pa mo po mama ko, tumutok ko pa mo rin po king programang Usapang Biblia. Isa sa mga kilalang titulo ng mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito po si Sister Mary Micaela of the Immaculate Heart OCD ng Order of Discalced Carmelites. Your body. When we take this wine, we drink your blood. Now as we receive you, make us worthy. We shall heal, just say the word, O Lord. You have said that we shall never hunger. For this bread you
mo rin po kini King Radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kani pong programang Usapang Biblia at dimdam tayo po in kantang Say the Word by Bukas Palad. At syuta na po kening kaduangda kening kakatamong programa, anong nuka rin isundo tayo pong pisabyan ini pong chapter 7 ning Ebanghelyo na pong San Lucas. At pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamyeng comments o greetings, makibat po karetang questions tamo this afternoon at makanyan mo rin nung ating kayo pong buring topic, kaburiyo pong pisabyan tamo kaugnening Biblia, malyari ko pong mag-text kay kami, karing Globe po 0915-954-1303. Karing Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po karetang Manalbe Online, pakishare ye po ing Facebook live stream at keta pong comment section, malyari kayo pong magbiling mensahe yu ka rin. At kayabe na pong Brother Boyet, babyemiya pong pasibayo kay kayo, iamong Jess Layog. Alright, so thank you very much, Brother Charles. Welcome po king second part na kakatamong programang Usapang Biblia. Basta tumutok kayo mo po, king kakatamong programa bang kanita ating ko pong ababalo, no? Tungkol king kakatamong banal na kasulatan, king amano na ni nga pong Ginoo. At nandin Brother Charles and Brother Boyet, no? Tela kayon tayo itang mumunang account dimdam tamo, no? About the healing of the centurion servant, ne? So ating yang malubhang karamdaman, iting ipos at atsuya king bingit na ning kamatayan, ne? So keni ikitamo itang healing power ng Jesus, no? Inulo ng Jesus at may bilibyarin ketang malalam ng kasalpantayanan nitang kapitan ding sundalong Romano, no? So ining makatuking kwento naman tungkol naman ketang anak na nitang babaeng may balo, ametena. So mekad lilibing dan Brother Charles and Brother Boyet at asagananing Jesus in funeral procession karin king balen king nain. Mong kain mong makakalungkot naman po ining eksenang ini. Bala mo po tang atin tamong akakit na lilibing da mong akakit mong manangis dening pamilya at may ulila. Makabagbag salo po tang alben mong maglibing. Nandun pa mo, Brother Boyet, papunta ako kayo karin Kimporak. Mag-drive ko, ating ko nga kasalubong ating funeral procession, lilibing damo mo naman. At tuting sasabihan mo, Brother Boyet, araranasan tamo naman itang kakamaten tamo, lalo na king pamilya, di ba? At masakit, syempre, po at ang ating taong may walabi, lalo na nung malapit siya king puso tamo, di ba? And in the case of this second account, kaning chapter 7, kining lilibing da, yamo kabud anak, ya kabud anak na nitang may balo. Nung makanyan, maging miserably in future na nining may balo ngayon, no? Ala ning asawang mag-provide king pangabiyaya na at ala niya namang anak manasikaso kaya. Just imagine that, Iyan namong dili. At that's very unfortunate. It's really an unfortunate situation. So, no ka rin at kaninuya pa magdepende ining may balo. Ala na, diba? So, magdili-dili niya mo. No more male family member to provide for her. So, inya Jesus, inyang ikit na ining babae, may bagbagya salo, may lunos siya. He had sympathy upon the widow at sabi na kaya, katatangis. Aintindyan na pong Jesus in kabilya na po nitang widow at inya pong sinabi na king babaying katatangis nga na. Jesus understood her situation. Bala mo dirina ng assurance ining widow that there is hope. He gives her hope despite the tragedy of the situation. Pero mong marakal naman po ataretang kaya may paglibing. Yes, Brother Boyet. Palagi ako, din ningali yung makipaglibing kayo ni. Some of them are hired mourners. Tingnan ko sila natin, crying ladies. Upahan lang kikiyak. So, uso mo rin kanita, ring makanyan, di ba? So, kadalasan mo rin, in pamaglibing, maliliyari mo rin on the same day ning pangamaten na. Kay ba't nang may anoint, ning kayang bangke, at may balot tela, then idalada neking pipaglibingan da. Okay? So panakit na ning ginuking babaeng may balo, ito kalipan ni sinabi ko, may luno siya. Okay? Yan sinabi ng Jesus, katatangis, no? Kay ba't linapit siya king kabaong at
tigkilane at sinabi na, bayong tao, sasabihan ko kaya may bangon ka. So bala mo, peksabihan ng mete as if he is alive, di ba? At linuklok iha ing mete at saka yung migsalita. Pesubliane biya ining bayong tao with 3 simple statements. No? Mumuna, kapamilatan ng amana na may bangon ka. Kadwa, linuklok yung mete at saka yung migsalita. Katlo, binyen ng Jesus kang imana, restoring the relationship broken by death. Very dramatic yarin po ing eksena ngay ni Nepumong. I could imagine ita pong reaction dareng tawong makipaglibing kanita anyang midinan niyang biye pa si bayo ing mete at linuklok ya pa. Nung metong kupo karetang makipaglibing ka rin mong malawos, mabilis na akong memulay king takot. Ay, Happy naman. totoo agad, Brother Charles. Isip-isipan mo naman mo, makikipagkailibing ka, bigla niyang luklok, magsalita, kami bulang. Sigurado kung nitakutan mong. Right. Kanya-kanya hanaping pulay kanita ni Brother Boyet. Pulay kita na sigurado. Yeah, pero kining kwento, nano ing meging response da ring tao. And this is described in 2 ways. Mumuna, mitakutan la at kadwa, pinuri daying Diyos. No? Inaus de pang meto nga maragula propeta i Jesus. Siguro isip da na inggewa ng Jesus, kalupa na naman ninggewa daring minunang propeta ng Israel, kalupa dari Elias, ang papa Eliseo. Ne? Ang yang ding eda kalupang Hudyo at ding balu ake matenanak, aranasan da kapamilatan ng Jesus ingga naka at lunos na ning Diyos. So dating dapat ng Jesus areni at tutong makapagmulala, ne, may balita lakang wan. Nino ing may malita, ding alagad ng wan. So mong, deni pong kay pala mong, ne? Disipulo na pong kay wan mong, bali deni mong, makayeluwala po ka rin, disipulos ng Jesus, ne? Yes, oo. Ating niyang sariling alagad di Juan, Brother Boyet. Although some of the disciples of Jesus, may kumpisala naman karing alagad ng Juan, no? Halimbawa, Andres, potambasan tayo, King Ebanghelyo ng San Juan, I think in chapter 1, no? Verses 35 to 40. So, tinubod ng Juan, ding adwa karing alagad na ban ikutang kang Jesus. Naning kitang na, ikaing sasabihan ng datang Juan o manaya kepang aliwa. Now, take note, king panonay ni makasukol na Tsuneking bilangguan ni Juan na maminyag at alob na namong Juan na datang na yung Mesias that would destroy the power of darkness and judge the unrighteous, no? So isipan na rin siguro na baka anytime soon, no? Baka patendan na rin ni Juan. Inya siguro mainip na at buri na ng abalo nung iyapi ni Jesus ing panenayan. Kareta pong penandita itamong, dakal ne po pagkabalahanan i Jesus kabang makakulong ya po i Juan ne po. Dakal ne po pepakayap karing marakal atawo, ding masakit at ating kapanamdaman. Yes, Brother Charles. And this was the real power of the Messiah in action, no? King pakibat na namang Jesus Karela, lupang patutwa na namang Jesus that He truly is the one, no? Yapin niya itang dahatang nanoing ebidensya or proof kaniti, ding dapat ng Jesus, no? Pepakayap ng Jesus, ding dakalataw, karing-karelang sakit at kapanamdaman, ano pa, penabin nala, pati na rin mga rawa ka espiritu, pepasubliano paliman man, dening bulag, linakad lareng pile, may karamdam laring makalak, Brother Boyet, pisyag na yung may pabalita, lalong-lalo na kareng pakakalulo. So, detang ganang bagay, aamanwan ng propeta Isaías tungkol kimpanon ng kaligtasan, aba ila mismo, reng mayayakit at gagawa ng Jesus, no? Eya mo marangala propeta, no nemetong yang Mesiyas. Ingupaya ng Jesus would be displayed mostly in humble acts of service, no? Aliking spectacular aparalan which probably John the Baptist expects. Expect na po sigurong wan amaminyag mong ing metong a Mesiyang datang yapin itang Mesiyas akararagling manus ga, one who can display spectacular political deliverance. Ngayon pin, Brother Charles, no? Pero ing dintang Mesiya in the person of Jesus is not the kind of Messiah they expect, no? Ing dintang Mesiya, aba metong yang mahanatad pakalulo, karing makasalanan, karing masakit at karing mete, no? Kalupan ng Juan,
Mekad, itamu at intamo ng preconceived idea tungkol king identity ng Jesus. Nung hiwan, alin niya naman ganap akilala Jesus, itamo pa kaya, di ba? Manyamong ne, makanyan man po mo, Jesus, binild up ne pa po iwan amaminyag. Migselataya pa po Jesus kareng dakalataw tungkol kang wan. Yes. That John was the great man of God, So, may git siya pa king meto nga propeta hiwan, no? Iya ing tiburan makapauna ban isa dia ing dalan ning Ginu, no? Iwan Bautista yang iya ing magsilbing tete or sabihin tamong bisagra ketang transition from age of promise to the era of fulfillment, no? Iya ning pekatawli kareng propeta ami padala ban isa dia ing panyatang ning Mesiyas, no? In fact, ang giyang Jesus, no? Patutwana na ini. Itiya ing tutubod ko nga na tutubod keng mumuna keka ban isa dia na ing dalan para keka. Sasabihan ko kay kayo may gitya iwan kanino mang taong mibait. So bali mong ne, talaga naman pong re-recognize ng Jesus ing importanting role ng wan amami niya. At inyang dimdam de Jesus ding sablang at syukarin, kaya benoring talapan yung Elvis, no? Deti ila ding matuturing makasalanan, pero may mintulaking kaburyana ning Diyos at ila ring bininyag ng wan. So, they repented their sins and received the baptism of John. So, ila mo naman ding masaguling may katanggap kang Jesus, no? Dining makasalanan na rin. Nung sano pa rin matuturing talaturo ng kautusan ni rin, halimbawa, dining Fariseo, ila pang tinanggi at alilabisang pabinyag kang Juan. So, nung elabisang pabinyag kang Juan, makapagtaka na ila nang bisang pabinyag kang Jesus. Nung bagamong medyo masyas la po puso, po. Ela pa makasadyang makabuklat puso, bantanggapan ing mensahe ning Ginoo. At, kanino la kanu pakilo pa ding tao king panahon na ini? Sabi na Kenny, may ngari la kanung anak kapakaluklok king plaza. May nigtigan king masayang musika para ke kayo oneng kayo tinerak, no? Migkanta king malungkot, oneng kayo tinangis. Now, ing idea Kenny is, datang ating pusong mahilig mag-criticize, Brother Boyet, siguradong atin lang kita masanting, no? Makanyan mo rin ang giyang karihuan at Jesus, many people would not be pleased with either of them. Sabi dapin po mong, pipili na namo po ning tawo, ing buri ng damdaman at akit. Nung buri, agyang nuya pakasanting o kakayap ing mensahe, alinya naman tanggapan. Pamilit ne pa rin ing burina, agyang maliya, kasipin, aliya makabuklata puso. Inya, lawen yun, di natang iwan na maminyag, naning lifestyle na, nanuya susulod, simple mo, di ba? So, mig-ayunuya, miminom nanumang alak, and then they concluded that he is mad at alip nandeng demonyo. Makanyan mo rin ni Jesus. Beki pangan niya at minum yang alak. At kay ba't sabihan da, matakoy at lasenggo, di ba? So, kakalugurano pa rin makasalanan. So, bala mo medyo pong kaitan masakit po itan gana-gana na mo pong gagawan mo, bala mo tutudagpan kang expectation damong. Balang kimut mo, malyaring alala nga sabing masanting, parati namong akay mong, maliking karelang panlalawi. Pota pong sinabi dang kakalugura nung Jesus ding makasalanan mo. Does it mean na to-tolerate na po ing gagawan dang kalokwan o masanting? Alimangan dito, Brother Charles, no? Kaluguran nala din ng tax collectors and sinners, not because he's like them. Uling makasalanan niya naman Jesus kalupad na rin. Uli mo bang pakyabayan mo laring makasalanan na ka rin, no? O ito yung accusation na rin ng religious leaders kaya, but that is a false accusation. So, kaluguran de ring makasalanan at talapan yung ilbis in the sense that he loved them, no? Nalapi kakasaman o tuturing basura nakabud na mo iyugse. Puri na lang sopan, Brother Boyet, he wants to rescue them from their guilt. Anyamong sabi napin pong kay Kenny, Jesus, mga ilangan doktor den taong alang sakit. Detang mong ating sakit, ilang mga ilangan doktor.
Correct, no? Uling iya dintang ban, ausan nala ding banal no ne ding makasalanan, di ba? I think o yan ning may basang gospel, no? At last Friday or first Friday tan eh. So kikriticize day one pero lawen mo. He led thousands of people to repentance, no? Kinriticize yan naman Jesus, but look at what he did. Tinuruya, may naralya, may kobraya, at dinugudya to the point of giving his life for us. It seems mong na naman po naga ng Fariseyo, antagonistic la po kang Jesus, ne po mong. Kani pong tauling kwento king chapter 7, kinumbirane ning metong a Fariseyo Jesus, ban makipangan king balena. Awing lagyo na Simon, Simon the Pharisee, no? At inyang abalitan dang makipangan ni Jesus ka rin, at indintang metong babaeng makasalanan, no? Makasambit la nung nanuya lagyo ining babae. But, you know, some people or some suppose that this was Mary Magdalene, no? However, nung basan tayo in John chapter 12 verse 3, atin mo namang Mary ka rin, no? Mary of Bethany naman, who also anoints Jesus' feet with oil. Kani naman, ining babaeng makasalanan, may dalayang metong alabastrong lulanan amip nung pabanglo. And she is a sinner. So manangis siya at besan nala king luwa ng tutulo ding bitis ng Jesus at kiskusano pareti kimbuak na. Pero mo, ne, makanya ng po ne mo, masikanya lub ining babaeng ini, agyang ating niyang reputasyon ang makasalanan pero ikwa na pang mintaking balening metong apariseo. Isipan naman ding dakal, metong yung prostitute na yung babaeng yun At babae yung makasalanan, no? Pero makakabilibing gawa na ikmul naman in kamarinayan na just to express his love for Jesus. Malyaman sigurong pabanglo itang dadala ng iti na it is an expensive gift. Iti bilos na kimbitis ng Jesus to honor Jesus. I would like to believe mong na megiya naman po sigurong emotional ing babaeng ini kabang gagawa na po ita kang Jesus. Ing luang tutulo king matana, ginamit ne pang ingbuak na anting panguskus at penumano ring bitis ng Jesus. Yes, I agree, Brother Charles. No, we can sense the sincerity, no, of the woman here. Kaya lang, kalupaning pisabyan tananan din, ang giyang mayap at malinis na yung intention mo, ding tao, isipan nanda ka pang marok, no? O kaya siguradong makaramdam kang puna, karela. Ating Pariseyo, Simon, inyang asaksihan na ita, ang giyang king sarili na mo, pigduda na pa yung panga-propeta ng Jesus. Sabi na, nung yung taong ini tunay ang propeta, sukat ng balo nung nino at nano yung uring babae ining tatagkil kaya. Metong yung babaeng makasalanan. So, you see, he doubted that Jesus was a prophet. Uling king isip na, nakakakit Jesus, ingat yung pilublubaning babae. Then Jesus broke the silence. Nga ng Jesus kang Simon a Pariseo, sabi na, Simon, atin kumburing sabihan ka. No? At kani selitang Jesus itang talimhaga tungkol karetang adwang lalaking makiutang king meto nga mamaram sa lapi. Mapet ne mamaram ka sa lapi brad. Kanya mong ne kanya po magaling mo naman ni Jesus in order to illustrate a point gagamit siya pong parable o talimhaga. Actually, simply yaman ng talimhaga pero malaman niya din, Brother Boy. At wapin naman, naging meto nga makiutang yang 500 na sa laping pilak at itang metong 50 mo, pareho lang alang pamayad, deting adwang taong nga rin, king memaram pera karela, maganak kaya ining memaram at enano pe pamayaranan. No, ingkutang ng Jesus, ninong kareting adwa, ing lalong lugod king mematawad. Ako po siguro mong nung ako inkya kayong kay Kenny, kukunan mo mong, siyempre, itang menutang amarakal at may patawaran. At o ito naman po ing pekibat ng Simona Pariseo mong. Feeling ko po, Kenny, mong bala mo may trap o may corner ya po, Kenny, is Simon a Fariseo. I suppose he seemed to hesitate king kayang pakibat man. Kasi lupang mituran niya rin, ketang pakibat ng Jesus, kapamilatan na po ning talimhaga. Sabi ng Jesus, pang Simon, kakit may babaeng ine, no? Buri ng palto Jesus kang Simon, nung makanano karagulat kasinsir ing lugod ng babae kaya.
her repentance, no, her devotion. Nung linawin ng Simon Pariseo king babae, kita mong negatibo ng reputasyon, kita mong makasalanan, no? But Jesus, mas ikit na itang kaya panatlugod ning babae at kapag nasanang magsisi at magbayo. Ne? So, naikit Simon itang kapakumbaba na nitang babae, mas mag-focus siya o mag-focus siya mo kitang matsura ng milabas. Ang yawang nung kaya po kasi maraming ngaralas, makanyang tamo rin po, halong ko tantam palagi itang milabas, inya na makasulong ban makapagbayong biya. Yeah. At kinumpira niya pang Jesus si Simon, kitang courtesy, agawa na nitang babae kayan. Inyapin di niyan din tang Jesus kimbali ng Simon, eneman dininan danon panos bitis, di ba? Eneman selubungan man o inuma bitis inyang dinatang Jesus. Yet Simon, he criticizes the woman for giving this courtesies to Jesus, no? Itang gawa na nitang babae, tanda na linugod siyang dakal, no? Kating lugod ay ni apyapakit na tanda na tutuyang tinanggap kapatawaran, no? Mi patawaran niya king marakal ng kasalanan. So ninumang tinanggap dita kakapatawaran, ditak mong lugod ing papakit na. So the more that we are forgiven, the more that we should manifest our love. Yeah. At iting account ni Brother Charles, no, papakit na kikatamo, itang bang contrast between Simon Pariseo at itang babaeng makasalanan. Inya nga chuya Jesus kimbalena, he was not even moved by Jesus' presence, no? Antimong alay-ala, inyang atsuyak Jesus kimbalena, ne? There's no sign of hospitality. Alin na inospiti si Jesus, binati o inuma o nilanyan laro o pabanglo, Jesus samantalang ining babae. Well, she showed extravagant display of love, uling tinggap na ning babae ing kapatawaran. Sabi ng Jesus kaya, inyang tigtuganing pabanglo bitis, no? Jesus, sasabihan ko kaya nga na linugod yang dakal uling mi patawaran la ding dakal ng kasalanan. So mong ini pong dapat na ning meto nga babae ngini, tuturuan na nakatamu na ing kapatawaran, diri na nakatamon chance o pagkakataon banlugod. Right. At sinabi na ring diretsyan, Jesus, king babae nga na, mi patawaran la ding kasalanan mo. Okay? Although itang pamamulos ng lugod kang Jesus is already a sign of forgiveness, no? She received, pero kailangan na pa ring sabihan verbalan. Kaya, no? Na mi patawaran niya, which is also a confirmation of such forgiveness. The more nakikilalanan tamo ing pamikasala tamo at manyawad kapatawaran, the more we receive the mercy of God. The more naapasyag tamo ing lugod tamo king Diyos. Ing lugod a papakit ng Jesus kaya katamo kapamilataning pamamye kapatawaran, tuturuan na nakatamong lugod without counting the cost. Patsyang tinggap tamo ing kalam king kapatawaran, mas malaya tamong lugod generously and lavishly. Ating masanting napapong sinabing Jesus king babae, ketang pekatauling dili nga na linigtas na kaning kasalpantayanan mo, sulong mako na kang payapa. At kini tayo pupupusan in kakatamong discussion on chapter 7 of Luke at magpost tapa mo po at palabasan ding mapilan apagana ka ampo po ing kantang We Will Rise by Bukas Palad. Tumutok ka pa rin po kay kami at may babalik ka pa po yung usapang Biblia, banbasan din kay kayong pakibat, mensahe at greetings. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilata ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan, king BPI, account number 8810012049, ang maki-account name RCASF
91.9 Bright FM. King BDO account number 006298017632. Amaki account name the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at inginu. Ablasan na kayo sana, hingke kayong ganaka. We pray that in your goodness you may take all that we give. Use our every strength or weakness so that all the world may live. When we eat this bread and in you Makiramdam kayo pamurin po Kenny King, Usapang Biblia at Kenny po King Radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At ngeni po basan tala din kaya kayong pakibat karetang kutang tamu at makanyan mo rin din kaya kayong aliwa pa pong text messages. From Texter 7960, answer number 1 in Kapitan at answer number 2 Nain. At maya pa oras mo naman po karing makayantabe, Ikoronada Yumitra, number 1 in Kapitan, number 2 Nain from Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando. From Mariquita del Rosario, Centurion po nga na. From RN Figueroa Basilio, blessed rainy afternoon po mga brothers and among Jess. Watching from Manibaug, Porac. Yes, Porac. Kanyaman pong makiramdam king aman na ning apong Ginu at silent listener na ako rin po ning kwentuhang Katoliko. Yes, oo. May papangadi po dakal pong salamat. From Jennifer Cueto, Centurion po ing thank you. pakibat na. From Adela Obha, number 1 Roman officer, number 2 town named Nain. Yes. From Belen Santillan Sese, mababiyasa po dakal mababiyasa kepon dakal king pamakiramdam king programa yu among Jess at Brother Boyet. From Lota Garcia, number 1 Kapitan at number 2 Nain. From Andrea Miranda, Centurion po. From Pitts Jimenez, Roman Centurion and Nain. From Bel Banawa, number 1 Roman Centurion at Nain. From Edna Mercado de Leon, Centurion at Nain. From Angelina S. Garcia, Kapitan po at Nain, iba't po king Virgen de los Remedios, Santo Domingo, Minalin na po. From Linda David, iba't po king Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando. I love watching Usapang Biblia. Thank you po. Happy viewing po kang Mervin Muwan. And from Winnie Lopez, Roman Centurion and Nain. At makanyan mo rin po, happy viewing po kang Net Di Malanta. Net. Roman Centurion ang po kanong Nain. From Leticia Kiambao, Roman Centurion at Nain. From Sally Aguilar Alfonso, kumusta na po among Jess Layug watching from Israel. Wow, thank you. From Julita Laksamana, blessed afternoon po among Jess, Cardinal Boyet. Ayan. Greetings po kang Tito Rick, kang Kuya Nigel at Nitch. Happy viewing po kang Mila Beroy. Mga Mila. And also kang Judith Makapagal. And makanyan mo rin po, karing aliwa pa po, Edna Mercado de Leon. Among Jess, kumusta ko po anang Mel.
Mel. Batula kay Mel, At atin yung kukutang mo. Nano po ka nung numiruban ka dito tubod sa... Kahit ang kayo mataba. Mel, sit ko niya kaya. At karing aliwa pa pong makayan tabi kaya katamo ne po. Pasalamatan tala naman po ading kaya katamo pong aliwa pang viewers ne po kaya betamo at dakal pun dakala salamat kari Junki Shodems, kang Agnes Buwan Kubakub, Mercy Andaya, James Anasio, Justin Kyle Garcia Bie, Irene Malonzo, Bandoy Lopez, Celi Sagiped Gonzales, Lilia Laureta, at Sally Aguilar Alfonso, Tana Kaan, Carol Yabes, Evelyn Manabat, Wilfredo Ramirez, JC Villanueva, Beng Yambao Dizon, Corazon Flores Datu, Evelyn Espinoza, Edith Placer, Catherine Arispe, Virna Balagtas Intal, Edna Mercado de Leon, Wilma Carino, Ray Machas, Angelina S. Garcia, Belen Lapay Camasis, Bo Sanchez Malyari, Rufa Smith, Arlene Razon, Gloria Santos Lugtu, at Edgar Mendoza, Vicky Briones, Gary C. Peñero, Louis Clemente, Nestor Fabelico, Andrea Miranda, and also kang Marky Antorno Cunanan. Marky yan. Lourdes Santos Briones, Belen Santillan Sese, Relly Lourdes Villanueva Ruiz, Chi Layug, Rovil Aduana, Angel Salita, Jetta Caulin Claro, Esther Pagku Alfonso, Paulita Gonzalez Pacheco, Lourdes Aquino Chua, at makanyan mo rin po karing aliwa tapa pong kayabe. Dakal pong salamat kan Jennifer Cueto. At kung tayo po yamong nung ustula po ring pakibat kareni pong questions. Yes, thank you very much, Brother Charles. Karing kakatamo pong talapakiramdam, amig participate at mikiabe, king pamakibat, karatang kutang abinya tamo po nandin na po. At burikyan lang pong i-greet Ikondeo Alfonso, Marisa Gosum, Manglo Carion, hello. At syempre, karing kanakong parishioners, King Santa Catalina de Alexandria Parish, King Porac, Pampanga. Happy listening and viewing po kay kayungan. At karing kakong PPC, mag-execo meeting kaya po after this program. Okay, so may balik tamo po karetang questions. Number 1 question, nining sinabi kaniti, Gino, na kayo pay pangabala, ko karapat dapat ban puntalan nyo ko king baleku. Magsalita kayo mo at kumayapya ing ipus ko. Brother Boyat, naning pakibat kayo? Ing Kapitan Dareng Sundalong Romano. Very good. So, second question, no ka rin balen milyari tang inyang asagana ng Jesus ing libing nitang bugtong nga anak alalaki nitang babaeng mebalo at pepasubliane biye Jesus. Brother Charles? Kaya po nain. Alright, very good. Thank you so much. Po, congratulations po, may po oras karing kay katamong may kibatus to, karing kay katamong kutang. Okay, so it's almost time at kailangan tanang magpaalam. But before that, panalangin. Kay katamong final prayer. Kilagyan ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ming malugod, pasibayo, peparamdam yu kay kami, ing kay kayong presensya, kapamilatan ing kay kayong banal, ayamano, lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabi at pamamiyasikan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kay kaming biye, lalong-lalo na, king kay kaming biye, kasalpantayanan. Ikaginoing sibol ning sablang kalam, ikayo'y magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sanang bubuklat din kay kaming puso, ban, mabiyasang makiramdam, at palaging makasadyang tanggap king kay kayong amano. Pakabsyan nyo kami king kay kayong banal na salita, at kawan nyo kayong instrumento, bani pasyag at apalaganap king kay kayong lugod at maya pabalita. Mayakit sanang tutu king kay kaming pangatao, at pamidapat-dapat ing bunga niting kay kaming tapat, apamakiramdam keka. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Okay, so magpaalam na Brother Boyet and Brother Charles. Dakal pun dakal salamat
salamat karing akayabe tamo po kening kakatamong programa this afternoon at susundo tayo pong pamalita karing aliwa pa pong tawo banda kala pa puring makabalo king amano ning Ginoo. Kareta naman pong bisang makiramdam pa si Bayo kaniting episode at inya pong replay king radyo po tapong alas 7:30 na ning bengi na po. Dakal pong dakal salamat Charles po ni Mamon po kay kayungan. Dakal pundakal salamat ken kaya kayong alang sawang pamanantabi po kaya kami. Okay po, goodbye, have a nice day. Okay, so milabas na naman po hing meto nga oras makabaldungan na kwentuhan. Dakal pong salamat king pamanantabi kay kami at mikiti-kita mo pong pasibayo ken tutukin na po. Ini po yamong Jess Layo king lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat ang po king tutuki ini po yung programang Usapang Biblia. God bless you all. God bless us. Picture.